Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Referendum günü жақындаған сайын бұл бузукулардын аракети да күчөдү. Анын баарыбыз көз салып туралы достор. Бұл референдум жақындап эметкен сайын булардын саботаж деп коет да, жана атайлап бут тосуу, бузукулук кылуу, жамандоо, каралоо аябай көбөйдү. Булар түрлүү ыкмаларга барышат да, жанагы эптеп жана референдумду өткөрбөй ошо конституцияны кулатыш керек болуп атат. Булардын максаты ошол. Элдик бийликти кулатыш керек болуп атат, достор. Булар деген баягыдай көнүп алышкан да, бөлүп, чачыратып, башкарып көнүп алышкан. Бөлүп, разделяй и властвуй деген макалы бар булардын, девиси бар. Разделяй и властвуй. Талкыла, кыргыздарды жок кыл, бөл, түндүк, түштүк кылып бөл, партия кылып бөл. Булардын максаты ошол, жок кылыш керек Кыргызстанды. Жарымын тияка, жарымын бияка уруп ийиш керек дагынан, тияка өзү Америкага, Чикагого кетип калыш керек. Чикагодо бар булардын үйлөрү. Булар үйлөрдү Чикагодон алып койгон. Чикаго деген шаарды билесиңерби? Ошол жактан үй алып коюшкан булар, достор. Ошого баарыбыз көз салып туралы, бул бузукуларга туруп берели, баарлап туруп берели. Тетиги депутаттардын сүйлөп атканын угуп атасыңарбы? Каныбек Капашевич, Дастан Бекеш деген депутаттардын сөзүнөн эле байкабайсыңарбы? Булар атайлап саботаж кылып атышат, саботаж. Бул эски ичип жеп жүргөн кускундар, бул шакалдар кеткиси келбей атат. Тиги арыстан келип алды, баягы ичип жеп, тоноп, жыгып алып, аргасы жерден канын соруп отурганда, аны болсо тиги арыстан келип алып кууп атат. Көрдү ал арыстанды эптеп, ошо жанагы жеп аткан ашынан булар жолоткусу келбей атат. Достор, көз салып туралы. Мына кече Баткендин губернатору айтты, атайлап саботаж кылып атат. Заправкаларда бензин бар, магазиндерде продукту бар. Булар атайлап бааны көтөрүп атышат. Эртең булардын максаты сомдун курсун 150 сом кылыш керек дагы, Кыргызстанды экономикалык саясий кризиске тыгыш керек, анан конституцияны өткөрбөй коюш керек. Булардын максаты ошол. Азыр Садыр Нуркожоевичтин бийлиги күчтөнсө, көп кишинин башы ыргыгантат да, мондай эле шака эле кеткен тат. Ошондон жүрөгү түшүп өлгөнө калышты булар. Мага мына канча деген маалыматтар келет, достор. Эмне деген адамдар келип моякта арман муңун айтып отурушат. Булар деген баары уюшкан кылмыштуу топ да. Булардын достору, классташтары, ойноштору депутат болуп иштеп жүрүшөт, сот болуп иштеп жүрүшөт, прокурор болуп иштеп жүрүшөт, Финполдо иштеп жүрүшкөн. УКМКнын ичинде да бар бул чыккынчылар баардык жерге тамырлашкан ба буларчы. Анан бүт мондай булар деген отуруп алып туруп мондай кеңешет да, так Садырды эмне кылып жок кылыш керек, мынантип жок кылыш керек, референдумду кантип өткөрбөй коюш керек, мынантип өткөрбөй коюш керек деп булар уюшкан кылмыштуу топ. Анын ана башчысы ким? Текебаев, Феликс Кулов, Дастан Бекешев, Канат Капашевич. Ушулар баары уюшуп алып азыр биздин элдик бийликти кулатуу аракети болуп жатат. Достор, кулаткантат булар бизди. Ошого чейин мына майдын баасын көтөрүлгөнүн карагылачы, достор. Майдын баасы мынча көтөрүлбөйт. Россияда май арзан эле экен. Мына булар ортодон атайлап саботаж кылып продуктларды кымбаттатып атышат. Бизнесмендерди барып тоноп атышат. Жанагындай көмүскө экономиканы ачыкка чыгаргысы келбейт. Туурабы, достор? Булар деген көмүскө экономика кимдики? Жалаң ушул жемкорлордуку да. Алардын ана башчылары ким? Феликс Кулов. Феликс, сен бок жеп бардыңбы Садыр Нуркожоевичке? Эмне көп сөзүң бар? Же сен кыргыз элине кеңеш, акыл бере аласыңарбы? Куучаштар. Куучаштардан качан кутулабыз? Бул куучаштарды атайын бир аксакалдардын, куучаштардын түрмөсүн ачыш керек дагы, бүт куучаштын баарын ошол жака тыгыш керек. Бул камкорлорду.
göz salıp turalı, güreşöyle ayağına çeyin turalı. Eldik bildik orno elek. Eldik bildik orno elek. Toluk orno elek. Hazır başçakılı. On oldu. En başı, en birincisi on oldu. Andan ıldı yıkısı bütüle oşanda çıçkaklar oturat. Çıçkaklar. Açıklı aytayın. Dine reforma kılavuz. Biz mekençiliz dep. Töşün kakkanlar arasında da var çıkkınçılar. Sadır Nurkoçoviç'in atın camını alıp Jogorku Kengeş'te Moğuz sotko monday doğuş beresin. Sottandoo Kengeş'inde monday doğuş beresin dep urnanın tüyünü ötürüp alganlar var eken. Urnanın tüyünü ötürüp alıp ukazan everip Kanat İsa'yev'in kişilerini ötkörötken Kanat Kapaşıviç mi? Kanat Kapaşıviç'in kişilerini ötkörötken el düşmanların cigine otattılar. Biz bir yaktan tazalap bütalbayetsak tiyakta sotkayı Sottandoo Kengeş'inde eldik düşmanlardı cigine otatacak. Erten oşolor adiletli uymandı sottordu tandayalavı. Tandayalbayık da bu memlekette cazalgan diversiya, çıkkınçılık. Sadır Nurkoçoviç'in altına camını alıp gelgen Zamirbek Bazarbayev kana hurmatlı Zamirbek Bazarbayev elder dağılı kakşı otat ko sottor adiletsiz bolup otat prokurorlar adiletsiz bolup otat dep karabaysınlar mı kontrolde boysunlar mı geçeki mega düşkön malumat boyunca Koçkorgo kılmış işin mınандай daliller menen alıp barıp Koçkor'un prokuroruna görgösü o yerde kılmış mamleketke kol salıngan diversiya kılıngan akça urdulan korrupsiyon skemanı görgösü Koçkor'un prokuror gayrı joopçası iptir. Biyakta kılmıştın kuramı jok eken dep mına hurmatlı Sadır Nurkoçoviç uşunday diversantlar var uşunday çıkkınçılar var canınızda prokurorlar bayağılı bütbögön sancıra bayağı bütbögönlere bayanda prokurorların probleması. Tigre sokulukta el ezilip jatar. Sokulukta siz olsunda biri öldü uze. O şerden öpke urun tepkilep duruyor, öldürüp koyuştu. Mentler eşke süyrep duruyor, alıp çıkıp salıp Anan kim jaman anan Sadır Nurkoçoviç jaman, Sadır iştebeytat. Mına Sadır geldi eştike özgörülgön yok. Degen jaman attı biske kalıp atmayı. Biske tiyip atmayı sözdüm barın. Buzuku çıkkınçılar. Çıkkınçılar oturat. Sadır Nurkoçoviç tegerengizde çıkkınçılar jüröt. Eki yüzdü münafıklar jüröt. Münafık eki yüzdü yüzü karalar jüröt. Canınızda. Oşolordu kuğunuz, tazalanız oşolordu. Oşolordan kutulunuz. Bulardan kutulmasak kim kılbatat? Oşonun kolu menen kılat. Oşonun kolu menen kılattağınan jaman attısı kimge kılat? Eldik biyilike kılat jaman attısı. Kana silerin eldik biyilik orna konular dep eşke çıkkanda şunday sözler ugasın. Rıza olosun. Rıza olosun. Baraken çıkkınçılar baraken tigine. Başında le sottor goңdoylu, sottordu tazalaylı, sottor oң olsun dep talap kılganmız da. İyi oңun otu kemmiz dep jok kayrele bayağı tigi problemalar baştalmadı mı? Mına gayrele baştalmadı, problemalar baştaldı. Gayrele oşol ele problemalar. Sottordu Tandoo Kengeşine gelgendele mıyzam buzular var da, mıyzam buzular var. Toltura, ana aytsan moyun kalbayt. Menen işim emez al. Deputatların işi de aktan at gayraç. Biz sotko veremiz, prokuraturaga cezabız. Dağı bul baştalışıle tettigi buzukuluk kılıvatkanlar Jogorku Kengeşin içine girip alıp buzukuluk sot Tandoo'da buzukuluk kılıvatkanlar aytıp koyayın. Biz mınday aytıp öyle top kalmayız. Biz de barabız barçı işlerge. Bizde de güç var. Kırgız elimizde koldoğuz var. Sözümüz ötöt, dilimiz ötöt. Anday kankorluk, ekicüzdülük, çıkkınçılık, diversiya sayasatlar toplar. Ben atыңарды атабайлы koyayım. Bırak bilesinger men kim jönde söz bolup atkan. Çıkkınçı предательсиңер. Предательсиңер. Toktotlarına sayasatыңарды. Jet jüjeniңерге jetkisip koyuyoruz önüne.